not walo wo vula ntsene ku mina na wena hi hlanganile namuntlha ku ri ravumune siku hileria ravumune ra n'hweti leya ya mudyaxihi lembe ra 2023 naro mina ni khalanga pet mathebula n'wana risimato wa jimo wa xitlhangu wa xingetano wa xicecana makunelo wa ndandhaza ka amukela mixero me ka wena yingisela uri la Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo ra kuma audio streaming ya Mungana Lona FM.co.za nongora kwa Afrika wa Vulavula wu humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabhazi famba swin'wa ku fika le ka hafu ku bile awara ya n'we nhlekani lowu timhaka ti tele mixero me timhaka ti tele swinene tin'wana ta toho to hlamarisa ta tolo a ri dzinda ku tlhela ku na mpfula ya matimba swinene la Polokwane leswaku ku cinca ka maxelo se ku le ku cinceni hi ndlela yin'wana yo chavisa mixero Mungana Lona FM ku na vanhu va nge le ku tiseni ku vilela mayelana na miholo ya va swirho swa huvo yo endla milawu va nge ri hayi va tlakuseriwe mali ya vona ku ve va hola mali yo tala nako yi tlakuke hi nhlayo ya le henhla swinene timiholo ya swirho swa huvo yo endla milawu ku katsa na va president ku katsa na va holobye ku katsa na varhangeri va mavandla yo kaneta hi ndlela yaleyo tshemba ku na wehe u nga va u ri na matitwelo hi mhaka yaleyo le ka 0860002543 ku tengiwa ka nandzu wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa wu ye kwini mahlweni kusuka le South Gauteng High Court hi le Pitori laha ku ngele ku vulavuriweni ku langutiwa ku munghana wa Senzo Meyiwa nkulukumba Thwala vengele ku tiseni vumbhoni hi ndlela yoleyo tin'wana ta timhaka leti ti ngele ku langutiweni eka nhlekani lowu kube advocate Tefu ava lava yini la a khoto leyi ka ku sungula ka yona hi ndlela yaleyo ku nga va ku ri na xivangelo xi endlaka ku va tikhomisa leswi va vonaka ku va kha va tikhomisa swona ke advocate Tefu hi ndlela yaleyo ta va hi kha hi lava ku tatwa na swoleswo ku ri kahle swi vula yini swoleswo ku ya a mahlweni xin'wana lexi hi nga tlhela ku hi xi languta namuntlha muyingiseri wa Mungana Lona FM i timhaka totoleto ta ku langutiwa ka vukorhokeri lebyi byi nga kavanyeteka hi va ka PUTCO va ka PUTCO va kombisa timhaka ta ku a va nga ta swi kota ku ya mahlweni va rhwala vaaki hi ku mali ya vo leyi ya mpfuneto yi suka ka mfumo a yi nga se nghena mali ya koho ya mpfuneto i ya n'hweti ya Nyenyankulu ya n'hweti ya Nyenyankulu a yi nga se nghena sweswo swin'wana va ndhawu leya timhaka ta vutleketli a Gauteng va ri hayi kahle hi hakerile yi ta vonaka hi Musumbunuko hi vona i ya rini i ya March hayi khona hileswaku a ni swi tivi ku vanhu vo ka va nga lavi ku tirha kumbe ko va na swin'wana ku hundza kwalano ni vula ku hikokwalaho ka yini namuntlha ku ri siku ra vumune ra n'hweti ya mudyaxihi la xikarhi ku ri na n'hweti ya Dzivamisoko loko va ka PUTCO a va nga hetelelanga va yima ku hayi hi nga ri se swilo kumbexana hi ta vulavurisa sweswi va nga ri ku va hetelela ku nga ndliwangi nchumu so hi ta va kha hi bula na leyi ndo kuhle qulu kusuka ka va ka PUTCO hi twa kahle yena u ri yini mhaka leyiwani loko hi langute ngopfungopfu ka timhaka toleto ku ya amahlweni hi ndlela yoyeleyo se tin'wana ta timhaka leti hi nga ta va kha hi ya mahlweni hi ti languta ku ya hi languta ka 0860002543 ta bula na advocate Baloyi va hi byela kahle tatana Tefu vona va kha va lava yini laha ka nhlengeletano liya kumbe ka ku tengiwa ka nandzu luwa hi ku ve na switori swo tala leswi nga huma hi ndlela yaleyo kasi yin'wana mhaka hi ta bula na Sis Colleen Makhubele hi langutaka ku lulamela ka vona ka ntshamo wa mundzuku hi twa ku va ri yini hi timhaka ta ntshamo wa mundzuku handle ka sweswo 0860002543 0860002543 khensa ngopfu loko ni yingiserile kwala xiyanimoyeni xexo nga movheni ya wehe ya manyunyu na we ka yingisela hi cellphone u vekela ti-headset lana swinene khensa swinene loko mi yingiserile nhlekani lowu nakona ka Afrika wa Vulavula hi tirhisa tindlela toleto 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0712659860 handle ka sweswo u nga tirhisana mathevula dp@sabc.co.za Afrika Mungana i Twitter handle sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka timhaka leti hi nga ka tona nhlekani lowu wa namuntlha Afrika Mungana i Twitter handle kasi hi ta tsakela na ku twa wehe ku u angula u ku yini ka timhaka tihi kumbe tihi ta tiko leti hi nga langutana na tona ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku na swilo swo tala leswi swi hetelela ku swi komba
ku na ntshikelelo wukulu loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri eka vaaki. A hi ku timingisela wa mina 0860 i nomboro leyi i nga ta yi tirhisa ku va hi kota ku va hi twa n'wangulo wa wena eka mhaka yihi kumbe yihi leyi u nga va ka u ri na yona hi ndlela leyo. Ta ri teka riqingho rerani na tshembisi andaka leswi hinkwaswo swi vulavuriwa kwala. Mara loko mo languta ndzhaku ka ti-elections tin'wana na tin'wanyani hambi ta phati hambi i yini vanhu va kona va tsakela tlhelo ivi i ti vutisa xivutiso wena xikundi ku mi tsakela ntirho kumbe mi tsakela ku mi ya ku dyini na hi ku mintirho leyi nga kona sweswi khalanga ya tika lerero loko ku ri mina un'wana ni to rhanga mi rila ni nge se teka ntirho wolowo hi ku tiva ku ku na mintlhontlho liya ni nga yi hlaya liya na tiko leri ha ri ta swi kota ku ri lunghisa kumbe impela hi vuya ka nhlokomhaka liya no are we heading towards a failed state ku nga mhaka leyi vanhu va nge le ku kaneteni and a ni vuli ku va pfumela kambe ti-science ta kona onge hi teki dyondzo leriya leriya. U le ka Afrika wa vulavula na khalanga Pet Mathebula. hi sweswo mingiseri wa munghana lonene fm makomba ndlela wo yingisela nongonoko Afrika wa vulavula eka munghana lonene fm 0860 hi ndlela yoleyo a hi ku timingiseri wa munghana lonene fm kuwe u tirhisa Twitter handle kumbe u tirhisa nomboro liya ya ku kandziyisa rito ka 071 265 9860 vaseni enhleka aye mpfukele mashi hi pfukeli minjhani mingiseri hi pfukele i Frederick Mabhazi ne ni lava ku vulavula hi mhaka leyi ya PUTCO mashi ni un'wana wa ku tirha aka union ya vatirhi ya NUMSA hi nga na timembara le ka PUTCO. Yeah. Lexi ni lavaka ku xi hindzisa aka vayingiseri i ku mhaka ya ti-subsidy leti hakeriwaka tikhampani ta tibazi a ti affect PUTCO ntsena, ti affecta tibazi hinkwato leti kumaka subsidy kusuka ka government ya ku fana na Autopax leyi va ngo i Ariyeng bus services, ku na Northwestern bus services around kona la Gauteng. Hi wavumbirhi ku ve na vatirhi va kusuka ka khampani ya NTI va nga ya va phiketa kwale tiofisini ta Department of Transport a va se hola na namuntlha na sweswi. Why ni vula leswi na i ku mfumo wa hina wu le ku tsandzekeni ku va wu tisa vukorhokeri aka vaakatiko hi ndlela ya kahle. A va nge swi koti ku hakela mali ya February namuntlha va hakela namuntlha ku ri ku hi ku ya March a yi se nghena, ya April a yi se nghena. Swi twisa ku vava ngopfu. Ku nga ri khale va ta hi byela leswaku va ta tsandzeka ku hakela vatirhi timali ta vona ta muholo, ene swi ta yisa kwini na swi ta yisa laha ka ku vatirhi va endla va ya a strike a makumu ka siku va hlongoriwa. A hi khale lembe leri nga hela ku ve na strike xa the same company ya PUTCO laha 140 wa vanhu va nga suspendiwa hi busy na ti-case ta kona siku na siku hi Monday leyi taku hi ti-8 ya attended case teto ku ri ku hi ku i PUTCO leyi nga lo provoka vatirhi. So loko ku ri ku hi ku PUTCO ya tsandzana na government why va fanele va phanisha vatirhi? A hi khale PUTCO ya ha ku ngetelela mathikithi lama vanhu va xavaka, va la ta hi byela ku mali leyi mathikithi vanhu va xavaka a yi nge swi koti ku chela diesel, va hi khoma nkuzi na vanhu va PUTCO. un'wana i ri hikokwalaho ka yini va rindzela vanhu va xavetela mathikithi ivi va ku va ha diesel hi ku a va fanele va byele vanhu va nga se xava mathikithi loko n'hweti yi hela ku hayi mi nga se xava mathikithi hi ku hi nge vi na diesel, mfumo wu le ku hlweleni ku hi hakela. Hi swona leswi swi hi tisaka swivutiso tanihi hi va ti-union va hi tsalereni papila va hi tsalereni papila loko lembe ri sungula ku ri va ngetela nxavo wa mathikithi. Tolo va hi rhumela papila hi fona majaha leswaku tibazi ti nge operate. So hi ya ku yini aka vatirhi na hi ya ku yini aka vakhandziyi loko va hi rhumela papila hi fona majaha loyi Lindokuhle mi lavaka ku vulavula na hina ni n'wi foneri ntsolo loko leswi i swi endlaka Lindokuhle PUTCO ya hi provoka va na yi belonga yi wela ehansi ka Larima Group. Larima Group ku na tikhampani to tala leti ti tradaka ehansi ka Larima Group ku katsa na PUTCO na leyi va ngo Informs ya ku endla tibazi. A mi swi tiva leswaku PUTCO loko yi lava ku xava tiphasi ta tibazi va xava ka khampani ya vona, ene i khale karhi hi va byela ku mi nga ti mi ta hi khoma nkuzi mi ku a mi na mali ku ri ku mali mi na yona. I ku yi khoma nkuzi leswi PUTCO kuve loko va mi khoma nkuzi mi ri yini hi leswi swa lava va nge mali yi ta reflecta hi mvula hikuva va tiyisisini na vona ku impela va hakerile yi ta reflecta hi mvula a vona ke a mi va kwateli ku a va ndlangi ntirho wa wona. Ni vulavurile na MEC wa transport hi wavumbirhi muhaxi loko vatirhi va NTI
Northwestern Bus Services va ya phiketa tiofisini ta vona hi vutisa hikokwalaho ka yini ma nga hakeli tikhampani ta tibara va hi byela leswaku vona va focusa ka timhaka ta election ku elektiwa ka mayera wa Johannesburg. So mi nga tsutsuma mi endla ti-election leti nga tsandzeka ku ya emahlweni mara mi chava tirhi na community kube MEC va nghena njhani ka ti-elections ta June? Hi leswi hi ti vutisaka swona ku va nghena njhani va ri a nga ri kona ofisini MEC loyi vatirhi va nga ya va ya phiketa va fake tibasi timbirhi va ku humesani mali tikhampani ta kota ku hakela a hi swi tivi ku va nghena kwini MEC maybe loko mo va khuma mi nga va vutisa ku hikokwalaho ka yini vatirhi va ze va ya phiketa tiofisini ta vona va tsandzeka ku humesa mali. Ni tsakile hi ku mi kote ku nghena se loko ku ve namuntlha xivangelo xa voho veri tibazi a ti tirhi ku ha diesel vatirhi lava a va fanele va ri shifting namuntlha va luza mali ya voho kumbe va ta hakeriwa hambi va nga yangi ntirhweni? Khampani yi confirmini ku ri hinkwavo ta hakeriwa a hi lava ku twa ku va nga hakeriwi a hi problem ya vatirhi hinkwavo na lava vo ka va nga yanga mintirhweni na lava va nga lo tikhandziyela hi swofamba swa vona ku ya mintirhweni va lo tshama depo a va endli nchumu va ta hakeriwa mali ya vona. Hi yimele ku twa leswaku va ta ku yini hikokwalaho ka tibonus a swi tiva leswaku once va sungula ku endla leswi va PUTCO ku nga ri khale hi ta kuma papila leswaku va nge koti ku hakela tibonus hi leswi hi hlanganaka na swona lembe na lembe hi khampani ya PUTCO ene xivutiso i ku va yisa ku yini emahlweni va karhi va hi nyika contract khampani leti basi ta vona ti ngo tshama ti onhakile va nga tisi vukorhokeri bya kahle aka vaakatiko leswaku va va ngopfu. Hi cince muhumelerisi wa mina ni tshemba nga na tona tinambara ta n'wehe vasini ni kombela mi ni khomela tani mi n'wi nyika tinambara ta n'wehe. Inkomu i sweswo mingisero munghana lona FM 0860002543 a hi ku ti mingisero mehe ku u angula u ku yini ka timhaka ti kumbe ti ku ya emahlweni hi ndlela yoleyo 0860002543 ni ta ri teka riqingho rero ku ya mahlweni andaka leswi. Afrika wa vulavula. Ni vulavula so bot pet mi ntira ku deliver. Ni nghena office to office. Un'wana ze holo va nga hlamula ni mpheke etsale ku kula. Ku vanhu va le changana amhloka vanhu. Ha holo mabo. Aya va ti fika va nga ka bo. Sale ndi. Mi ri na mpheke itsale ku yini kuna? Itsale ku kuna mara loko mi fane va abusheni ta holo wa manje. Na swi one zone. Mabo. So va ti fika va nga le kaya khala nga ndi. La hi le xihlobeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. 0860002543 a hi ku tumingisela mehe ku n'wangulo wa wena wu ri yini ku na lava va nga langa ku va nga tiviwi la a hi va twinini xikalavi tinhlekani Aye. mi njhani papa? Hi pfukeni hi ngomwina. Hi pfukeli mi ri yini n'we? Matiwa ni babuwa ngopfu hi Johannesburg man. Ku na ti-potholes, ku na thyaka, swivoto swi tlela lomu titarateni lomu tirhengeni swivoto hinkwako khati masipala lowu a wa hakeli vanhu na matiwa swi vava ngopfu bodi mavona swivoto i yini na swivoto ni vula vanhu lava va tlelaka lomu switarateni ku fana na vanhu munhu njhe a fika a tlhela xitarateni a hindza kwalomu kuma xitlheleni xin'wana xa fa kwalani mi xi hindza mi xi vona kwalayani van'wani va kakala yi thyake ngopfu Johannesburg boti mara wayi mi nga zami nyana ku ri no mi byelela nyana wona masipala lowu wu lunghisa Johannesburg yi thyake ngopfu boti kambe a ni n'we mi maka ndhawu wa koho hikokwalaho ka yini n'we mi nga vulavuli na masipala wa n'wehe va fambini okay 0860002543 a hi ku timingiselo mehe ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka timhaka leti hi nga na tona nhlekani lowu hi ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ka matshamele ya swilo hi ndlela yaleyo 0860002543 a hi ku timingiselo mehe ku ri yini eka mhaka leyi hi bulaka hi yona hi ndlela yaleyo un'wana a nga langa ku a nga tiviwi hi loyi nhlekani Nhlekani botpet na vayingiseri hinkwavo na n'wana ku Afrika wa vulavula a khensa na n'wana ku n'wina wo hanyisa u nga na vutomi phakati nga ri xikombo xi nga mi pfuna mi khomisa sweswo ku ya mahlweni na muhumeleri a khensa ni la ku vulavula hi xiyimo lexi hi nga ka xona tanihi tiko ra hina vanhu lava vengele ku hi rhangeleni a tikweni ra hina hi nga ri a va na rirhandzu ka hina leswi endlaku ku ni vula leswi botpet leswi hi nga ri kumisa swona tiko leri hi struggle xa ku toya hi nga ri va tsakela ku hi fambisa swona ku ya emahlweni
i nga ri va twa hi swona ntsena namuntlha hi nga yi blame khampani liya ya ka PUTCO yi yimini a yi yisangi vatirhi emintirhweni ende va hakerini mathiki a va ta humesa rini xiviko xa ku mali hi ta yi hoxa yi ta reflecta hi mpfulo phela a yi se loko ku ri ku yi ta reflecta hi mpfulo ku vulavula ntiyiso a yi nge zo hoxiwa and a hi vulavuli hi mali ya n'hweti leyi nga hela hi vulavula hi mali ya rini loko mo cheka ti-service provider hinkwato ka timasipala hinkwato ti hola late hi swona swi nga hi fikisaka ku ri loko mo cheka a KZN ka khampani liya a yi phakela swakudya loko mo yi landzelerisa straight mi nghena ka yona khampani liya ku i ncini lexi nga va fikisaka ku va ze va nyika vana swakudya leswi nga swa khale mi ta kuma ku namuntlha wa hola namuntlha i May i ta ze i ya kuma mali yin'wanyana August so lexi endliwaka i ku namuntlha loko i hola ive i meka sure ku i xava swakudya swo enela leswi nga ta ku lasta tin'hweti tinharhu kumbe mune hi mhaka ku a wu swi tivi ku i ta tlhe i hola rini ende i fane i endla yini i supplya hi mhaka ku vanhu lava fanelaka va tirha ntirho wa vona a va tiyimiselangi ku tirha loko mo cheka ku ri PUTCO i ncini xi nga endla ku namuntlha yi yima mi ta kuma ku a hi ro sungula va nga kumi mali ya vona hi nkarhi ene a hi ra vumbirhi that is why va ze va teka xitshunxo xa ku n'wono hi yima hi ku mfumo wa hina wu twa hi ku munhu i fane a veka thulusi hansi a yima hi nenge wun'we hi kho wu nga ta swi twa mina swin'wana hayi ni mi twile but ni mi twile khensile xikalaviti hlayiseka inkomo 0860002543 sweswo mi ngisera munghena lona fm hi ku ti ku wena u ri yini kwala u nga va ku u ri koho hi ku hi twa ku endla ka yini hi nga seka tlakumaka ta mahungu ya awara ya n'we hi lawa hi nga ta ya tiseriwa wona hi mani nkosnat jauke hi ndlela yoyoleyo 0860002543 i timhaka ya kahle yaleyo ku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka timhaka teto leti mani kuma mavito mambirhi eka munhu wun'we bungeni a soxa enhleka hlekani botpete njani epfukeli njhani epfukile botpete vona na ta hlamula ka liya a hi sunguleni liya ya ku ngeteleriwa ka swikhomukani mali ya muholo nga lava va tirhaka sweswo kule ka milawu na va swin'watipolitiki ku lava ku miyetiwa hina hi nge le hansi n'wina botpete mi nga rivali ku vanhu lavawani i milomo na matihlo ma hina hi rhuma vona kumbe hi rila ka vona ku a hi na mali kumbe a hi le ku holeriweni se loko vona va xurhini botpete swikhwama switele a swi nge oloki va hi va vulavulela hina because hi vulavula hi tihlo leri nga faniki kambe loko va nga mi vulavuleli phela swi vula ku a va nga ha thoriwi nkarhi lowu taka botpete vonani hambi va nga ha thoriwi hi ta va hi ka hi fika hina laha hansi sweswi a ni muholo a wu ngeteriwi lembe na lembe botpete muholo a wu ngeteriwi lembe na lembe sweswi a va fanele va hi vulavulela ku ngeteriwa vona mali hina hi siyiwa hansi maswona so ni ti vonisa sweswo xa mbirhi n'wina botpete aka ku va ku mfumo lowu nga ku hi fambiseni loko mo swi languta kahle wu teke all the strategic things leswi nga kona ka mfumo wu swi veka ka wona and wu kota ku hi khoma hi nga ha vi na rito hina tani vaakatiko a ni khampani ya PUTCO i khampani leyikulukumba leyi nga na Mabhazi and ku na tikhampani to tala botpete leti ti nga na Mabhazi right loko vo lo tshika vanhu lava tiyimela swi nga vi swilo swa mfumo a ni tika ku a hi nga ta hlupheka hi vukorhokeri because hina loko ka hi xava mathikithi ya PUTCO botpete vanhu ku na vanhu lava xavaku mathikithi mo famba Mabhazi maswona loko a vo tshika tikhampani ti tiyimela ti nga vi na xandla xa mfumo laha ndzeni ka swona maybe a swi ta ti fambisa because mfumo wona swi swona hinkwaswo leswi fambisaka hi mfumo botpete a hi swi le ku hlulekeni honestly se swi vula ku vatirhela mfumo va vatirhi hi ku ya hi n'we a ku le tirhweni botpete a ku le tirhweni hi ku loko swi ze swa mfumo swi nga tirhi swi vula ku vatirhela mfumo va le ku tirheni a ku le ku tirhweni botpete
and then I tirhi mhaka ku hi khomiwe mavoko ku na loyi a nga hi khoma mavoko njani botpetani varhangeri va hina va le henhla ka hina mina ni tirha as mutirhelamfumo ni tirha hikuva ni nyikiwa switiri so loko switiri ni hava botpet ni ri mutirhelamfumo ni fanele ni tirha yini mi vula ku loko mi ri hava switiri swo njhe yini yimani mi nyika xikombiso botpet loko ni fika ni rhana ndawulo a hi nge ni rhana ndawulo ya le ka transport loko ku ri ku hi mina ni languta swa subsidy ta mfumo ni fanele ni va ni nyikiwa mali ni nyikiwa budget ya mina ni byeriwa ku phungeni budget ya wena hi leyiwa and ya tirha 1 2 3 4 5 so loko budget yi nga ri kona botpet ni endla yini maswani loko budget yi nga ri kona endla na ti-small meeting leti ni fanele ni ti endla na varhangeri va mabasi lama a ni swi koti ku ti endla botpet ni hava budget ni hava budget n'wana mani mavonelo mamishi ni mi twile bungeni a so xanguvi keseri vota vina 0860002543 ta twa lindi kuhle qulu iku va ri yini vona kambe hi sungule ni twa ku mahungu ya wena n'weta emisekweni kosi na tjawuke nhlekani botphane ni kombela nghena ka leyi Senzo Meyiwa ne na wa South Africa wa feyila case leyiwa yi tikombe nge yi ta helela moyeni loko ku za ku feyila NPA ku feyila na ti-Hawks ka case yin'we swi vula yini na why ku va na dokote timbirhi ka case yin'we kwala misaveni na leyi dokote timbirhi a case yin'we loko ze hi kota ku ba matitin'we ya ti tlela hi ba NPA yi tlela hi ba ti-Hawks yi tlela swilo se hi nge kahle kid a ndzi nga se ti tlelini hi nge kahle kid a hi nga jahangi botpet tasa botpet wa ku hlampfi na ngwenya swi hanya ndhawini yin'we mara ku na xin'we xa hanya vutlhari a hikwavo va nga basi va ti-Hawks a hikwavo va nga basi va NPA Tefu u yina court futhi again u yela khosa more drama ku ri mi ta focus ka yena mi nge focus ka leya a swi endliwa se ma focus ka Tefu drama ya tele la justice yi nge vi kona ka Senzo Meyiwa Rixili botpet na vayingiseri na muhumelelisi timhaka leti humelelaka PUTCO ku ri government yi leta ku va hakela mata loko mo lavisana le ka ti-private company ti-security tin'wanyana tindawulo ta government to hakela ti-private sector a ti swi koti ku hakela ti-private nkarhi ti hakela late loko swo kuma ku wena a wu na mali u le nkingheni vatirhi va nga tshika na ntirho hina swi humelelini ko tala ha swi tiva sweswo loko kha swi endleka laha a swi ni hlamarisi tin'wani tikhampani to hela ti tiyima to ha tirhi because a ve le ku humeseni ka mali va tlhela va mi byela ngo va tirhi ku government a yi le ku humeseni ka nchumu so inhlekani na maxumi butete aka mhaka leya mi vulaka ya ka PUTCO swi khomisa ngoti ngana ni vula ku ri na munhu loyi a pfukaka nampundzu a rhwala xikhafu thina mutini wa yena ku ni ya ntirhweni a fika tshama ku hwihi hi lerero lava va ka PUTCO loko a va nga tekangi xiboho xo namuntlha hi yimisa vukorhokeri swi vula ku swilo leswiwani a swi to helela kwalomu ehansi ka matafula kumbe nkarhi wun'wana a ku lava ku dyiwa mali leyiwa because a kha swi tiva munhu yaloye ku na mali ya so yi fanele ku yi huma ya ka PUTCO lero se a yi planeriwini no tiko ra hina ku vula ntiyisa ne ha ri wisa ehansi ka mfumo wa hina vanhu va ntima munhu a pfuka nampundzu a rhwala xikhafu thina ku ya ntirhweni mara a yela ku ya dzumba ku ri a nga ndli nchumu ni loko namuntlha va sungula ku bawa va ku he vukorhokeri bya mabazi byi nge vi kona hi khwangu mali ni transfering ta nghena hi Monday loko a ku va mi muqachi wa yena Xikwembu yaloye a ni vulavulaka jazi ri tele moya hi mpfulo enhlekani botpet na vaxumi hi mavonelo ma mina ni vona va ka PUTCO va endle kahle ngopfu ku va yimise vukorhokeri eka siku ra namuntlha mfumo wu le ku tsandzekeni ka ti-department to tala ngopfu loko swi vula loko va nga yimisangi mabazi mali yi nga ta hakeriwa sweswi ve ri va hakerile and then yi ta vonakala yi nga vonakalangi khale mfumo wu twa hi loko vanhu va yimisa vukorhokeri byo karhi hikuva mfumo wu swi twisisaka wu kota ku tekela swilo enhlokweni and then hina vakhandziyi ha to hlupheka sweswi mi ta twa nga ri khale ku ta nghena va tithekisi loko petroli yo gonya mi ta vona va tithekisi na vona va ku hayi na hina ha paka tithekisi ta hina ku ri hina swikhamba swa tiko hi hina hi twaku ku vava inkomu
sweswo mintsira mganalone fm ku tshembise ku hi ta bula na mbulavuleri wa va ka PUTCO kulukumba Lindu Kuhle Qulu ivo hi bula ku na vona ka nhlekani siku ra namuntlha. Mr. Qulu, good afternoon and welcome to Mganalone FM. Nhlekani. Good afternoon, Mr. Patrick. Thank you so much for having us and the opportunity. Commuters are stranded, those who are serviced by PUTCO, and of course you told them yesterday that today there will be no services. Let's start there. Why today? Well, it's a simple thing. We've been trying to communicate with the Department of Roads and Transport in Gauteng to say that we need the subsidy payment for the second part of March. Unfortunately, that payment was only processed yesterday and would only reflect in our accounts on Monday. But the reality we've been sitting with for these 2 weeks is that we've been dipping into our reserves as far as diesel is concerned. And after, assessing the situation yesterday, we saw that the diesel we have is not sufficient to carry out the operation that we need to carry out. And that is why we were able then to try and communicate to our commuters and tell them exactly what is happening and also warn them so that they'll be able to make alternative arrangements for transport, those who can afford to do so. And were you furnished with reasons in terms of why were they delaying in the payment of that second part of March? I can actually tell you that right now I'm in a meeting with the Department of Transport in Gauteng. The Premier, Panyaza Lesufe, has also arrived, but it is a high-level meeting with those that are from PUTCO. And while we are trying to find solutions, it was identified that the problem really was caused by the fact that the department was moving from a financial year to the new financial year. So what that basically means is that they said they have difficulties when it comes to that because they need to wait for certain processes, which is not the norm when it comes to how we usually operate. So they're saying that the processes were delayed because of that migration from the old financial year to this new financial year. So that is what we've been provided with in terms of what the reasons are. But nevertheless, as a company, we found ourselves in a situation where without that subsidy payment, we were not able to refill our tanks and we were not able to actually operate. And frustrated commuters are saying, why did PUTCO let us buy the weekly tickets and monthly tickets when they knew that soon they will suspend services? Were you aware that this day will come? We were aware that our tanks were about to run dry. However, remember that we are operating contracts from government that are dated back to 1997. So within this 21 years, we've never actually had a time where we were not able to operate. There were times where we would have challenges, but the department would then be able to assist us with that. So that is a guarantee as well as the hope that we carried moving forward to say that we've alerted the department well in time in 2 weeks to say that we are reaching day zero in terms of our fuel tanks. Please help us so that we have diesel. But unfortunately, this time around, that did not happen. And then I guess you can see in terms of how much we were waiting with bated breath for an answer, because even with them, when they responded to the situation, they said, we've only processed the money on Wednesday, which is yesterday, and it's only going to reflect on Monday. That is the response we've received within the 2 weeks that we had been engaging with them. So you can see that it was left to the last minute from their side, but without an answer from ourselves in the afternoon, we said that we've got no choice but to take the responsibility of alerting our passengers. And was it not short notice, though, for your passengers? It was short notice in both sides, because you look at the response from government. They only told us later in the evening, even after we had released that statement, we had released that advisory to our passengers to say, listen, there won't be buses on the roads tomorrow because of these reasons. It was hours after we released that statement that we received an understanding or at least an explanation from government as to what was happening. So you can see that even ourselves, we were waiting, we were hoping the whole time. And as much as it was short notice, it would have even been a shorter notice to many of our passengers if we did not take the conscious decision of saying at 12 p.m. Yesterday, we are using it as a cut-off time to try and communicate with passengers and take the safe route of saying that rather than waiting for an answer that is not coming, maybe let's try to speak to our commuters and alert them so that they have maybe not sufficient time, but they have as much time as we can afford them to actually sort out their alternative transport arrangements. And what kind of implication, if any, does it have to the workers?
Look, from our side, we understand that close to the 230,000 commuters that we transport each and every day, there are people that have not been able to make it to their respective workplaces. I've been personally speaking to them because they have my number, and that's been publicized in terms of the statements that I release. And they speak to me personally saying that I couldn't be able to go to work, but some of them are able to say that my bosses understood. They said we must just observe the situation for today, and tomorrow I can make an alternative arrangement with them to come to work. But there are those that do not have those luxuries in terms of having understanding bosses, and those are the other ones that call us to say that some are getting warnings, some are actually going to be fired because of this. And it's a situation that we wanted to avert as much as we possibly could. So it's that kind of situation. We haven't received a report of someone losing their job, but certainly people have been saying that those are some of the realities they would face if we do not get our acts right, and that is us as well as the Department of Road and Transport to make sure buses are back on the road. And finally, what about your employees? What is going to happen about today? Are they going to be compensated regardless of them not working? Well, our employees are not at fault. They were ready to report here for duty, as they've been doing in the past couple of days this week, the past 4 days. In fact, I can also confirm that I visited some of the business units, the depots, and the sleeping grounds, and our drivers were there without actually being compelled to be there. They wanted to understand what is happening, so they will be compensated for this day. They are not responsible for what is happening. They really, all they need to do is just wait for us in terms of top management, as well as top management from the department and the province, to find solutions so that they can get back on the road. But that is the meeting that is currently happening now. We are trying to find solutions that will bring about a speedy return of service. Oh, meaning that you will no longer be waiting for the money to reflect on Monday. The likelihood you might be back on service tomorrow. That is what we are trying to work on. But unfortunately, from the department's point of view, that money is due on Monday. So we are trying to find alternative ways in terms of finding a solution. And that is what this meeting is about. As soon as we conclude, we'll then be able to communicate what is it exactly that has been found in terms of trying to find the solution. Linda, thank you very much for your time. Linda Kutle, Cancel tonight. Thank you, Bob. Enkom. So means I'm gonna learn family ndo kulu lo ebulana yena ibulawulela baka PUTCO komsati maka totala swinene ta ku jikajikisana leswi ku nga hetelela ku va ko loko swi ta ka timhaka ta ku hakeriwa na ku ka ku nga hakeriwi ka timali loko ka ku hakeriwa vanhu va ka PUTCO swi hetelela swi kavanyeta swiyenge swo hambanahambana. Hi yo mhaka vanhu va nga ri ku kumeni tibazi ta ka PUTCO namuntlha ni tshemba swifundza leswi nga khumbeka swiphemu swin'wana swa Limpopo, swiphemu swa Mpumalanga na kwale a Gauteng laha tibazi leti ti fambaka hi ndlela yoleyo. Mi va twile na lava swi va khumbaka leswi switereke lexiwani xa tibazi swin'wana swa leswi kumbexana hi nga tsakela ku twa na n'we kumbe ri yini, kambe ke hi nga se twa sweswo nkulukumba kumbe advocate Tefu va vonakile aka ku tengiwa ka nandzu wa Senzo Meyiwa lowu nga ri ku yini mahlweni a khoto ya le henhla ya Gauteng Dzonga laha Pitori. Se xivutiso ku va ku loko ku ve switani xivutiso ku ta va ku a va ya endla yini hi mhaka leyi hi vutisaka hi tlhe hi vutisana mina na wena ku a va ya endla yini kasi xiyimo xa vo ka timhaka ta nandzu lowu hi xihi. Mito yin'wana mi yingiselaka ku va vuyile va lava ku ta endla drama yin'wana futhi a ku nge vi na justice eka Senzo Meyiwa loko ni nga hoxi swilo inhlekana na maxume butete aka mhaka leya mi vulaka ya ka PUTCO swi khomisa ngoti ngana a hi yona ile Rishili Woodbed na vayingiseri na muhumelelisi. Timhaka leti humelelaka PUTCO ku ri government yi leta ku va hakela matalo ku mo lavisana le ka private company security tin'wanyana tindawulo ta government to hakela ti-private sector a ti swi koti ku hakela ti-private nkarhi ti hakela late. Loko swo kuma ku wena a wu na mali u le nkingheni vatirhi va nga tshika na ntirho. Hina swi humelelini ko tala na swi tiva sweswo no kha swi endleka laha a swi ni hlamarisi tin'wana tikhampani to hela ti tiyima to ha tirhi because a ve le ku humeseni ka mali va tlhela va mi byela ngo vatirhi ku government a yi le ku humeseni ka nchumu so ni vula ku ri na munhu loyi a pfukaka nampundzu a rhwala xikhafuthini na mutini wa yena ku ni ya ntirhweni a fika tshama ku hwihi hi lero leva
va ka PUTCO loko a va nga tekangi xiboho xo namuntlha hi yimisa vukorhokeri swi vula ku swi leswiwani a swi to helela kwalomu ehansi ka matafula kumbe nkarhi wun'wana a ku la ku dyiwa mali leyiwa because a kha swi tiva munhu yaloye ku ku na mali ya so yi fanele ku yi huma ya ka PUTCO lero se a yi planeriwini yano tiko ra hina ku vula ntiyisa ne ha ri wisa ehansi ka mfumo wa hina vanhu va ntima munhu a pfuka nampundzu a rhwa xikhafuthini a ku ya ntirhweni mara a yela ku ya dzumba ku ri a nga endli nchumu ni loko namuntlha va sungula ku bawa va ku he vukorhokeri bya mabazi byi nge vi kona hi khwango mali ni transfering ta nghena hi Monday loko a ku va mi muqachi wa yena Xikwembu yaloye a ni vulavula ku jazi ri tele moya hi Mvula enhlekani botpete na vaxumi hi mavonelo ma mina ni vona va ka PUTCO va endle kahle ngopfu ku va va yimise vukorhokeri eka siku ra namuntlha mfumo wu le ku tsandzekeni ka ti-department to tala ngopfu loko swi vulaka loko va nga yimisangi mabazi mali yi nga ta hakeriwa sweswi ve ri va hakerile and then yi ta vonakala yi nga vonakalangi khale mfumo wu twa hi loko vanhu va yimisa vukorhokeri byo karhi hikuva mfumo wu swi twisisaka wu kota ku tekela swilo enhlokweni and then hina vakhandziyi ha to hlupheka sweswi mi ta twa nga ri khale ku ta nghena va tithekisi loko petiroli yo gonya mi ta vona va tithekisi na vona va ku hayi na hina ha paka tithekisi ta hina ku ri hina swikhamba swa tiko hi hina hi twaku ku vava inkomu hlekani khalanga na vayingiseri va Afrika wa Vulavula ku vulavula ntiyiso mhaka ya tibisi ya tika tirhisa tibisi ta Northwester ti na vhiki ti nga fambi kusuka lembe leri nga hela a ti nga heti na n'hweti ti famba kahle ti famba ti fa ti yima va hi byela hi diesel va hi byela ku ri ti-driver a ti holangi va MEC mi ta kuma kun'wanyani va hi komba swinepe va karhi va vulavurisana va ku hawa swilo swi lulamile ti famba mavhiki mambirhi teta mavhiki mambirhi ti nga fambi ku vulavula ntiyiso mfumo wa hina wa tsandzeka va ri va endla ku ri vanhu va nga heleriwi hi mintirho mara swa tsandza vanhu va ta ku heleriweni hi mintirho a mi le dot maswilo kusuka switingi va tirha masikirana na khensa khenseli swinene mani ya ka advocate Ntsako Baloyi bula na vona la hi timhaka ta ku tengiwa ka nandzu wa Senzo Meyiwa leti nga le ku yeni mahlweni sweswiwani ku nga na mbhoni ya vumbirhi kahle ngopfu mhaka nkulu la i ku vonaka ka advocate Tefu ku kahle va kha va endla yini va yimela mani laya kun'wana i vulavula hi timhaka ta ku va nga heta lava ndla drama advocate nhlekani xoti na ka vayingiseri na mi twa ku mi yi tlhavile mani kambe mi themba mi ta hi twa ta twala manyano paka la okay a hi sunguleni kwalano mani ka ku a ni hleketa ongeti advocate Tefu a va ha ri kona ka ku tengiwa ka nandzu wa Senzo Meyiwa kambe loko ku ngela futhi vhiki leri hi va vonini va kha va ndla yini ta advocate Tefu but sifika la se panisa kuhloko from legal point of view nga ha swi twisisi ku ri xikolo lexi va nga ya ka xona ku dyondzela nawu lowani hi xini nga ku xa hambana na xena van'wana loko va ze va ya le va ku va la ku vulavula na jaji ku ri a va yimelangi munhu ku ve na nkarhi hi twa mahungwini ku ri va la ku ya hlangana na family ya Meyiwa yi arile ene kahle a swi olovi ku ri hala yimela vanhu lava va hehlaka hi ku dlaya family i tlhe ku na yowa hi yimele conflict of interest yikulu kwalaho se ku ri vapfumi va fika njhani ka xiboho xo ku va ya khoto va ku va ya ka jaji va ku va na tidokete number 4 number 5 va la ku ya ti nyika jaji i ta ndla yini hi tona jaji mava loko va ya khoto jaji i fanele a yingisela a nga nyikiwi ti-case dokete a ti-chambasini so a swi clear ku ri matirhelo ya vona kumbe mandlela ya yena ti endlisa ku yini a swi twiseki dokete van'wani va vulavula hi timhaka ta ku sweswo swi nga ta hetelela swi onhela ku tengiwa ka nandzu lowuwani hi ku se ni twe va kha va vulavula hi timhaka ta ku va ta vulavula na vateki va mahungu a ni tivi hambi va endlile swi hundzile a ni tivi kambe swi swa muxaka wolowo a swi onhi ka ku tengiwa ka nandzu lowuwani hi ku ya mahlweni a swi nge onhi hi ku olova hi ndlela leyo loko himpela va la mahlweni va pfumeleriwa ku va na jaji
kumbe yimanini ku na sweswiya swa press briefing a va hi lava va sendleni kambe se hi twa ku se va jikele nkulukumba Ramaphosa va ku ri va na xiave ka timhaka ta nandzu se a va ha vulavulangi hi timhaka ta le khoto so ko tala timhaka ta mahungu bopete a ti nge onhi simple ku ri ku hleriwa ka nandzu a khoto unless loko ri ku munhu loyi kumbe loyara i va a ri part ya vayimeri eka nkarhi sweswiwani Tefu a nga phati lero swi nge olofa kwalano ku onha tisa mahlweni so vulavula mahungwini vanhu va na tinhloko va nga twisisi ku nandzu hi wini mara le ndzeni lelo suka le ndzeni ka court ku na order yikulukumba swinene swilo so far swi le ku fambeni kahle se ku tengiwa ka nandzu lowuwani ku famba kahle njhani advocate ku ve a hi khale ngopfu lava JSC va kombele ku a ku fanele judge Mahumela va yimisiwe nyana hikuva va koti ku a va le ku tsaleni ti-judgment hi nkarhi leswiya yi va ku leswiya swi va swi ri tlhelo a ni fambelani na ti-conduct ta ti-judge ku ri why va nga ri ku tiseni xiboho swin'wanyana swa kanganisa ku ri ka nandzu lowuwani mara loko vo hala va lulamisa va yisa sweswiya va swi komberiwaka nandzu ya mahlweni ku fana na sweswi nga ya mahlweni ku na ku kanela behind closed doors na ti-judges letiwani ku swi lulamisiwa ku ri swi nga onhisi nandzu lowuwani loko se va huma swi ya costa ku nandzu ya sungula masunguleni na ka jaji wun'wana wuntshwa se ku va va suka a rezi loko va hela va fikela va fana sa xiboho xexo mara leswi swi nga ta endla ku nandzu lowu famba kahle ka nkarhi lowu taka swi ta onha swinene ka nandzu lowuwani loko jaji wun'wana a nge heti a tshama njhe a yisa mahlweni ni kombela mi yingisela la ivi hi hetisela hi swona ku mi ri yini loko mi twa leswi okay mfukini botpad na mmarisa botpad ni kombela nghena ka la Senzo Meyiwa ne na wa South Africa wa feyila case lewa yi tikombe nge yi ta helela moyeni loko ku za ku feyila NPA ku feyila na ti-Hawks ka case yin'we swi vula yini na why ku va na dokote timbirhi ka case yin'we kwala misaveni na le dokote timbirhi a case yin'we loko ze hi kota ku ba matitin'we ya ti tlela hi ba NPA yi tlela hi ba ti-Hawks yi tlela swilo se hi nge kahle hi khida andi nge se ti tlelini hi nge kahle hi khida hi nga jahangi botpad tavisa botpad wa ku hlampfi na ngwenya swi hanya ndhawini yin'we mara ku na xin'we xa nyavutlhari a hikwavo va nga basi va ti-Hawks a hikwavo va nga basi va NPA Tefu u yina court futhi again u yela khosa more drama ku ri mi ta focus ka yena mi nge focus ka le a swi endliwa se ma focus ka Tefu drama ya tele la justice nge vi kona ka Senzo Meyiwa Marine advocate ni case lewani botpad a yi lowi loko mo swi languta kahle swilo swi ri ku fambeni ni swi landzela hansi swi landzeleli ngopfu se question ku hi landzelela Tefu kumbe hi landzela swi nga ku endlekeni a khota kumbe Tefu i le ku swi koteni ku ri a hi pfilunganyisa miehleketo hi ndlela a ndzi ku swona swi teka case lewani kumbe but lexi ni nga vulaka xona eku botpad le ndzeni ka khoto le swilo swi le ku fambeni kahle se swa ku tengisiwa loyi va ku munghana wa Meyiwa loyi a ri kona kwale siku reriya wa kha wa hlamusela vumbhoni sweswi a nga swi vonisa swona kumbe sweswi nga humesa xiswona se nandzu wu le ku yeni mahlweni botpad eze ku ta fika ka xigwevo xa njhani kumbe a ku heteleleni ku ta voniwa mani nandzu sweswo hi ta tshikela vo jaji Mahumela hi vona leyi va nga ta langutana na swona but loko ho tshikala swo tala swi vulavuriwaka a handle hi ya ka court hi ta swi vona swilo swo ka swa famba kahle hi ndlela leyi swi fanele ku famba hi yona advocate i kenseli swinene nkarhi n'wina ku dya ku engeta hi swona botpad kesini le ka henhla inkom valavo hi bula na vona i advocate Ntsako Baloyi a ka hi bula na vona eka hi languta leswi humelelaka le eka ku tengiwa ka nandzu wa Senzo Meyiwa leswi swi nga timhaka tikulu swinene na ha ri na ntsevu wa timinete leri ra ku ni nga twa wehe ku angula ku yini ka timhaka toleto timbirhi hi ndlela yaleyo hi nga vulavula hi liya hi nga vulavula hi yona na ya tibazi na leyi hi vulavulaka hi yona ya tatana Tefu lava va vonakaka ka ku tengiwa ka nandzu wa Senzo Meyiwa hi ndlela yaleyo 0860 002543 kumbe tirhisa mathebela dp@sabc.co.za @Afrika Munghana i Twitter handle khalanga phet mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki hi laha hi nga kona mingisero wa mina u nga kandziyisa rito ka 071 265 9860
kumbe tirhisa mathewula dp@sabc.co.za hi ndlela yeleyo a amukeleni vayingiseri la inhleka hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhleka tata Tefu minjani hi pfukile ngobona hi pfuke a ni la ku za ni heta karhi lexi hluphaku hi lexi ku pfumala ntiyiso ka hina vanhu va laha South Africa ku ta endla ku swo tala swi mbembemela swinene vana va hina va ta hlupheka phela a hi ku khesi leyi vo ka va nga yi tivi vanhu ku yi fambisa ku yini how come ku va nga tshama nkarhi wo leha ku ri ku lava va va konanisaka masiku hinkwawo a va ri kona loko no teka rizi ni hoxa un'wana n'wi banenge hi karhi hi famba swin'we mina n'we mi ta mi ni vonile se xikongomelo xa ku ma jikajika i xini se mi vula yini lan'we mi vula ku lava va nge le ku tengatengisiweni a hi vona lava va fanele ku va vutisiwa hi va lava va ri kwala ndzeni lava va fanele va nga le ndzeni vo va nga vulaka straight ku Tefu yi nga teka rizi kwa yi hoxa yi ba munhu yi dlaya munhu loyi a se kwalaho hi kona se a hi ta fanela hi swi langutisa kambirhi ku okay loko se swi hi ndlela leyi hi wihi hi fanela ku n'wi rivalela a nga na ntiyiso kwala hi ku sweswo loko va ya hala na hala loko se va ya bohiwa wo kuma nge vo zondiwa ku ri kuhi va nga ala na ntiyiso ene ku ya jika mani ku ya jika lawyer yi fana na lava yi va xigevenga na yona ku ye yimelela vanhu lavaya leswi hi swi tivaku ene loyi ta mbyeta loyi ta mbyeko yi byeli ntiyiso mi n'wi byela ntiyiso munhu loyi ivi yona yi hundzuluxa yi ya vulavula the way yona yi nga n'wi defendaka ha kona mara mi kuma ku vachuchisi na vona hi ku va dyondzile va yi jika kani loko va tshama va ri voxe va ku hayi kona loyi ma n'wi vona ku zama ku diriwula mara swa n'wi tandza ku hangaza a ya kuma goli nemetweni ni khensi ngopfu enkombo papa 0860002543 a hi ku tumikiseni nga kuma un'we wo hetsela hi nga siya mahunguni ya misava twana la hlekana vaximi botpet ya kahle tolo no tsandzeka ku nghena ka nongonoko lowa a wu khome tolo ka swa vukorhokeri ku ya ka vaaki kusuka ka vatirhelamfumo botpet tindzawulo hinkwato ta vatirhelamfumo a hi nga ta ha pfuka hi kume vukorhokeri sweswi vo korisela ku dya thambalasi va swi vona ku va ku luzeka swo tala ntirho ku mfumo lowu a wa ha yi ku vuyeni wa ANC nge hi mfumo ANC lembe letaka ya mahlweni mantwisi so i nga hlamali ku va nga ha yi korhokeli swi ta swi nyanya vo korisela ku tshama va nga tirhi nchumu va dya thambalasi lava nga ku dyeni vo dyela ro gina vo dyela ku minya se a hi amukeleni ku va hi ferini inkomu masingita nhleka Butpet buto mina ni pfukile minjhani hi pfukile ma Butpet mi ngene ku swihuhwahuhwa leswa kesi ya Senzo Meyiwa xivula lexi nga vulavula ro hetelela ku ri no vanhu lava rindzeka yindlu hi vo va swi tivaka Butpet lava va rindzeka yindlu va swi tiva kahle ko va ku ri sweswiwani muchuchisi ti-witness ta yena i vanhu lava rindzeka yindlu lava a nga va dirila ku ri no ni ta mbutsa leswi mi hlamula leswi ni ta mbutsa leswi mi hlamula leswi hi leswi humelelaka ka justice system sweswiwani mara vanhu lava va rindzeka yindlu liya hinkwavo va swi tiva ku humelele yini kambe loko ku ve vanhu lava va swi tiva mina na n'wina hi vula sweswo hikokwalaho ka yini va nga ri vona va nge le ku tengisiweni kambe vo va tata va ri timbhoni that's why ni vula ku ri lexi nga ku humeleleni laniwani i nge hi swi vula ntiyiso hi swi vula kahle mali a South Africa ya tirha Butpet mali ya tirha ende mali yi tumbeta swo tala South Africa to be honest vanhu lava va nga sweswi va nga mani a nga swi tivi why va n'wi tiyisa timhaka ku mani a nga swi tivi ku na munhu wun'we phela va vulavula ku yena ku ri he longo a nga swi tivi he longo i huma a tsutsuma mina i nga hundza ka vanhu vambirhi u hundza munhu wa xibamu i hundza na munhu a khome xigwa xo vavisa i huma u tsutsuma wena i va handle a wena a confronta na munhu that's why loko ku vula lexi vulavulaka swona ku longwe a nga ri kona a humile na Kelly Khumalo a nga tivi nchumu ma twisisa
vanhu lava ku diriliwa va ku byela ku no hi ta ku vutisa leswiwana wena vula leswi ta ku vutisa leswi wena vula leswi loko vanhu lava vo tekiwa va hoxiwa ku no hi hlamusele va teka n'wana va n'wi va teka n'wana va n'wi va teka vanhu lava nga ta vulavula swo fana mara loko mo vona ti-question ta muchuchisi because muchuchisi yena i lava ku mani lava nga ndzeni va pfaleriwa mara loko a lava ntiyiso muchuchisi himpela ne I'm telling you ne ntiyiso wu ta huma ntiyiso nge pfuki humerile a rivaleni ka case ya Senzo Meyiwa kambe leswi hi marito man'wana mi vula ku leswi fikele ku vulavuriweni a hi ntiyiso ntiyiso leswi abutete leswi hambi leswi hi nga riki ya na what call mara ma swi vona ku vanhu lavawani leswi va swi vulavulaka hi sa nga byeli ku leswiwani vula leswi i nga cinci vula leswi i nga cinci vula leswi i nga cinci mara loko vanhu lavawani butete kala loko swa ha ku humelela va lo tekiwa n'wana ve kwale then va vutisiwa a va ta vulavula swo hambana nemetweni cancel papa inkomo brother ai kumeni maunge misava ya awara yan'we na kosina joke palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula hi boyile ka xiphemu xa vumbirhi xa nokonoko Afrika wa vulavula hi lava ku bula na mani Colleen na sis Colleen Makhubele hi bula na vona la hi languta ka timhaka ta ntshamo lwa u nga tsandzeka ku kuma meyara a hi fanele hi bule na vona tolo mi ta tsundzuka kambe hikokwalaho ka swiphiqo swa vuthekinika hi kotanga ku va hi bula na vona kambe ke hi lava ku bula na vona hi langutaka sikunkulu ra minduku ku ri ta endlisa ku yini loko hi ka hi suka ka leri ra tolo ri nga heta laha ri nga tswali tolweni ri nga heta laha ri nga tswali mihandzu hi ndlela yaleyo se Colleen hlekani ahe buti wa mina ni pfukile hi pfukile hi ngo vona ni kombela ku khomeriwa tolo a ku ri hasa na phensa a ni kotanga ku vulavula na n'wina na ku bula na vayingiseri ni kombela mi ni khomela no ya khensa swinene hayi na hina hi mi khomerini ni tshemba na vo vayingiseri va ta va mi khomerile hi ndlela yaleyo ni lava hi languta ku minduku ku endla ka yini kambe hi nga se endla tana hi sunguleni ka amasunguleni kasi swi i ncini xi nga endla ku hetelela ku nga ha vangi na ku hlawuriwa ka meyara hi ra vumbirhi but Patrick hi ve hi khomisiwa tingana swinene siku ra vumbirhi a hi tiyimiserile ku ta hlawuriwa meyara wa la Joni kambe ni swi vonile ku mavandla ti-party leti a ti nga ri ready hi sungule nampundzu vo ma-10 loko ze ku ya ba vo ma-5 na nhlekani ka ha komberiwa ti-caucus va lava 3-hour break 1-hour break yini so a swi tikomba ku ti-party leti a ti se lunghiseka kahle ku ti nga hlawula meyara hi wa vumbirhi ni ve ni boheka tanihi speaker ku ni postpone meeting lwa ni va nyika nkarhi va tlhelela ka ti-drawing board ta vona va kota ku vulavula va caucusa va endla leswi va faneleke va ku endla swona ku tiyisisa ku loko hi hlangana futhi minduku ku nga ri wa vuntlhanu hi ta kota ku hlawula meyara a hi tinyungubyisi leswi nga humelela hi wa vumbirhi a swi fanelanga swi humelela so mara loko xiyimo xi tikile ma yi tiva Joni ku yi lava hi n'wana na n'wana yi va tihlo a ku na loyi nga swi laveki ku tikuma ri xitulwini xo fambisa Joni so yi na competition swinene mara hi fanele hi make sure ku na competition yaleyo yi fanele yi fambisiwa kahle se Colleen va vulavula hi timhaka ta ku tolo a hi kha hi vulavula na tolo a hi bula na mani na dokodela Mpopalazi va kombetela n'wina hi tintivo ve ri hi n'we mi hlwerisako hi ku mi lava ku nyika ANC nkarhi wa ku va hetelela va twanana na vona na va EFF ku va ta kota ku hoxa mayoral candidate leyi nga ta hetelela yi hlawuriwile se ku ya hi vo leswiya swa ku loko va kombela ti-2-hour break na yinini a mi fanele mi lo yisa sweswi ya mahlweni kambe ku nga ri na ku mi hundzisela nhlengeletano leyi ka ravuntlhanu hayi dokodela maybe a va swi vonisisi kahle leswi mina tanihi mufambisi wa council ni swi vonisisaka swona and swi dangerous loko councilara a ya aka amoyeni a vulavula swilo swo ka a nga ri na vuxokoxoko na ntiyiso wa swona hi ku impela ni kona ka xivundla lexa xa coalition xa ANC mara loko ni tshama xitulwini lexo fambisa tanihi speaker ni fanele ni fambisa council
hi ku languta tikhanselara hinkwato ku ti le ka xiyimo xa njhani. Loko ni swi vona ku na tikhansela leti ti nga riki ready, hambi vona tanihi DA va ri ready, loko action SA, loko EFF, loko ANC ku ri hasa ku yiwa hala na hala, swa fanela ku teka xiboho lexi xi nga ta kota ku pfumelela tikhansela hinkwato ti kota ku participate. That's my responsibility. So swin'wanyana a swi lavi politiki, swi lava hi swi languta tanihi nawu na administratively ku what is in the best interest of the council and also of the residents of the city of Johannesburg. Na swi tiva ku a va te va tiyimiserile va bohile swinene ku va nga huma na chayini, kambe a va yisi moya hansi nkarhi wu ta fika. Se ku ya endleka yini Mnduku? Mnduku hi rona siku leri hi nga ri veka ku hi ya hlawula meyara. A ku na swin'wanyana ka agenda handle ka ku hlawula meyara. Na themba loko hi fika Mnduku hinkwavo tikhanselara ti ta va ti tiyimiserile, hi ya ka straight ka nhlokomhaka, hi ya ku nominateni, ti-party ti ta nominate ku ti lava vo mani, IEC yi ta va yi ri kona, yi ta hi pfuna ku va na secret ballot ntakwini hi hlawula xihundleni. So va ta va yimile kwalaya after ti-nominations, hi ta va se hi hlawula xihundleni ku votiwa ku laviwa mani ku ya hi ti-nomination leti hi nga ta va hi tikumile from the floor. And loko se hetile ke meyara u ta va hlawuriwile, ta announce-iwa, ivi hi ta tlhela hi ku judge a ta n'wi swera in ku a teka oath of office. And lexi hi tshembaka ka xona i ku loko swi koteka na Mnduku kona hi fanele hi tlhe hi nghenisa na ti-MEC lava va ti-executives lava tirhaka na meyara. Hi ku tanihi doroba ra Joni swi ta va swi ri swa nkoka ku hi tlhelela ntirhweni hi xipidi. A ha ri na nkarhi, ku na swilo swo tala leswi hi fanele ku hi swi endla, ku na ti-IDP ti fanele ti hetisisiwa, hi fanele hi endla state of the city address, hi fanele hi endla budgeting, swilo leswiwani swi pimeriwe nkarhi tanihi nawu hi legislation. Yi hi byela ku hi fanele hi va hi hetile by end of May, so that hi June hi kota ku hi hundzisa ti-budget na yini. So loko hi ya hi kha hi hlwela hinkwaswo, so swi hi tlhelerisa ndhaku ku hi nga koti ku comply na ti-requirement leti hi fanele ku hi comply na tona tanihi doroba. Ku ta ku ri mani meyara Mnduku? A hi swi tivi. A ni ri i ntlangu na loko xibamu se xi duvula hi 10 hi ta vona hi swona ku i mani la a kokaku mahlweni. Ku ve timhaka ta coalition leti se Colleen loko ka hetisela ta tirha hi ku vona ka n'wina, hi ku u nge ti tivanga ku va na hoyi ngopfu? Tona ta tirha. Ko va ku mi fanele mi swi twisisa ku ha sungula hina tanihi country kahle ni ta ku yini kana tiko ya nghenelela ngopfu ka leswa ti-coalition, because swi na swo tala leswi hi nga ku swi dyondzeni, leswi hi nga ku swi policheni hi swi lulamisa. Tona ta tirha hi ku ma swi vona loko swi ri so a mi tshama mi complaina mi ku ANC ku na lava nga tirheki, a ku na nchumu, kambe a mi nga ri na rito. 5 years a yi to hi hela mi yimela ku yiwa ku votiweni futhi. Kambe loko hi ri na coalition like this, a swi kota ku loko wena u nga tirhi kahle a susiwi hi nghenisa loyi hi n'wi lavaka, ene hi va hi kota ku n'wi susa hi ku hinkwenu ti-party leti hi nga around the table hi na rito, hi tirhisana swin'we. And ha swi kota na ku around the table hi languta ku i mani a nga na vukoti na. Hi na ti-skill set to tala leti ti nga available ka hina sweswi ku hi nga vekela munhu loyi a nga na vuswikoti. Impela ku na ti-challenges leti hi ti vonaka ku na ku lwa, hi lwela ti-position, hi lwela na yini, mara i ntlangu wa kona wa politika. A ni ri ma wu tiva ku wu fambisa sweswo, mara tona loko ho ti landzelerisa kahle na matiko laman'wanyana overseas leswi va swi endlisaka swona, hi nga swi kota ku hi duplicate, hi tirhisa leswi va tirhisaka swona, ti tirhela vanhu kahle, ku va na ti-checks and balances, accountability, ku nga vi na winner takes all, ku nga vi na loyi a hi buliyako ya hala ri yexe. Hi tirhisana, hi kota ku kokisana, hi tirhela tiko. Senzo Colleen khensile swinene nkarhi wa n'wina, hlayisekani. Hi ta va hi langutile Mnduku hi vona ku a huma na meyara la Joni na.
swa boha but Patrick loko mi nga humi na yena mi ni fonela futhi. No, iko msesikoleni akhenza. Hayi. Iswo swo mixer umngani lona. Better loko ka nga humi na mayara hi va fonela munduku ne. Binduku swo boha a huma. Hambi leswi va nga lava ngiki ku ni byela ku imani. 0860002543 ayi ku tumixela me timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona nkarhi wa wena ayi ku 0860002543. Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Aye muhaxi lowunene eka Munghana Lonene bot phete ma hi tirhela tiko ma ri lwela kambe swa tsandza loko ku ri mina a hi noka ngomani ni kumeka ka mamayela ku lovetona stage ku ri gezi ri famba hi 5 o'clock ri ya vuya hi 9:15 nampundzu ri famba nampundzu hi vuya hi 9 se swi vula yini swilo sweswo na madyambu ri famba hi 5 ri ya vuya hi 10 o'clock swi vula load reduction hi leswi amukela xixevo lomu tifrijini ku njhani ho lamule lexo vixika ntsena a ta vuya gezini ku vo hi kholela swinene va khola ngopfu hina hayi load reduction ngazi ku mfumo wa khale wo vuya ku ri ku a wu hi tikisela mara ka gezi kona ku ri free hayi i Afrika wa vulavula ela hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM ku na xikala vito la nhleka minjhani Gauteng hi pfukile boto wa mina n'wina minjhani hi pfukile a khenza mina ka le nola ta ku ri ni byela nyana hi matirhelo loko hi ku hakelana ka government ra private sector ne ya mara hina tiyimi kuma ku ti-project tana to kala ti le ka government ni le ka masipala so mi ta kuma ku ri loko hi kuma project yi va yi na budget loko yi na budget mi kuma ku va swi tiva ku hi ta hakerisana ku yini ku ya hi tin'hweti khetsela hi nyika ti-report mara mi ta kuma hi nyika report ivi hi heleketa swilo hinkwaswo ti-invoice va nga hakeli kasi swo khoma hi munhu ku ri i la ta kwazi kumbe a kuma xin'wana maswivisi a hlwela na swona i ta vulavula switori a ni swi twisisi mi ri i lava ku kuma xin'wana mi vula yini mi kuma ku ri ku va hi fanele hi hakela i ta tlhela a lava kumbe ku kuma xinkwanyana va a lava ku tsema ende ku ri swilo leswi a swi fanele swi hakeriwa ma swi ta kota a hi mhaka ya ku ri loko kuma ku ri swi yo ta hi dyondzisini mara vona i la ta ku ri na yena a tsemanyana a delay payment ivi hi ta ze hi fona from ofisini hi payment ya hina a hi fiki njhani na sa yini a vulavula switori swo tala mi ta ze mi la ta ku a hatlisa payment a na n'wina mi lava ku hakela swa n'wina mi lava ku hakela vatirhi mi ta ze mpoheka ku hume ku nyana swintsongonyana so ene mfumo vo tshama na swona that's why na le ya PUTCO lomu yi vona swi nga leka mfumo vo tshama na swona va delay mi swi transfer payment yi ta reflecta mande hi va hakerini hi yona problem yaleyo ya leyi hlanganaka na yo loko hi tirhana na ti-municipality kumbe vatirhela mfumo se swi vula ku crisis yo endliwa ku munhu a ta kota ku vuyeriwa yo endliwa ku munhu a ta kota ku vuyeriwa a hi swilo leswi mi kuma ku ri ku va na xin'wana swo endliwa hi munhu sweswo ku a ta kota ku vuyeriwa ku le ku tikeni a ni swi tivi hi ta huma njhani ka xiyimo hi swona ni mi boto mina 0860002543 a hi ku tumikiselo me ku n'wangulo wa wena wu ri yini ngopfu loko kha hi languta ka timhaka leti ti yaku mahlweni hi ndlela leyi khalanga mhaka ya miholo ya twala kambe va endla yini xa ku khomeka eka vaakatiko kusukusela lembe ri sungurile ku na swirilo swa vaakatiko leswi va nga swi tisa na le ka Afrika va vulavula hikokwalaho ka ku va pfumaleka mpfuno eka ndzawulo un'wana u tsale hungu rin'wana leri a ri kha ri landzelela na tolo ra ku na mukhanselara a nga khomiwa a nga jele a holaku mali hinkwayo leyi a ta yi hola na loko a ri ku tirheni loko va vutisiwa va ANC eThekwini va ku hayi phela munhu loyiwani a nga se voniwa nandzu se a nge stepe aside a nge ndi nchumu hikuva a nga se voniwa nandzu a joni ku hava mabhazi butpet ku hava xitimela ku ti tirhela mathekisi ntsena swo antswa PUTCO yi humesi xiviko ri ya vaya a va endli nchumu a va endli sweswo public transport ku hava a joni matimu ndove u tirhise Twitter handle 0860002543 i nomboro leyi i nga yi tirhisaka hi kota ku twa n'wangulo wa wena avuxeni la Afrika-Dzonga ka tsakisa tolo okay i Hendrik Wele Cottondale avuxeni la South Africa ka tsakisa tolo ni twe ka mahungu va ku na mukhanselara loya a nga jele hi nandzu wo dlaya hala eThekwini mara leswi hlamarisaka va ri wa ha kuma muholo ya hi swona sweswo mingiselo wa me hi leswi swi nga xiyimo xi nga xiswona 0860002543 i yin'wana ya timhaka to tika swinene two wa ti-suspects ti dlaye Meyiwa sweswi
hi na 5 a khoto 30 minutes va ya nwa tiya 1 hour va ya dya lunch 30 minutes time agent va ya languta swin'wana leyi case yi nge heli i yuda maluleke a nga tisa tlhelo rorolero 0860 002543 un'wana a nga tisa tlhelo leri varhangeri va hina a va tshembekangi veteri a ku na mali loko va tirhela mfumo va ku va lava muholo wa 10% va ku bona a ku na mali va kota 7.5 se sweswi va engetele mali yo tala mara South Africa shame emuyingiseri a nga tsala sweswi yi ri yena Godfrey Manyike n'wina ku ri yini ke 0860 002543 tirhisana mathevela dprsabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle sweswo swi ta endla leswaku i kota ku twa tlhelo rin'wana ra timhaka ta wena leti u nga va ka u ri na tona hi ndlela yeleyo 0860 002543 tsundzuka loko hina hi huma la mi ta muka mi yaka nongonoko dzumba na mina na Ike Ngobeni Afrika wa vulavula 12 to 1:30 ninhlekani exikarhi ka vhiki na Khalanga Pet Mathebula se loko n'wina mi te loko mi sungula mi ku hi n'winyi wa misava hi swona mi nga vula swona mi vula yini loko mi ku hi n'winyi wa misava n'winyi wa misava ni vula ta vula ku mina ni wela ka vundzona bya ka xitachi wa hemba swa boha nhlamulo yi ta kumeka a mi nga ha pfuki mi twexiweni njhe xi vulavula timhaka ta ka xitachi xi nga delegatiwangi ku fana leswi nga endliwaka siku leriya swi nga humelela siku leriya i maendlelo ya vusopfa swinene ene hina tanihi vukosi hi twa hi vavisekile swinene Afrika wa vulavula hina tanihi vukosi hi sapota mhaka ya nhluvuko na dyondzo eka community ya hina Afrika wa vulavula ntsena eka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tweneni lava nga le ilimi lava nhleka ayi minjhani hi pfukile boti minjhani n'we ni pfukile man a khensa ni lava angula na mina lawani because leswiwani swi tisa ku vava ngopfu more special ka timhaka ta ti-service providers service from the government. I'm a service provider. Kuna lo anga vula sweswo anga huma because ti-payment nkan'wani to khomiwa i fane i ba mati tingwenya ti etlela kahle u fane u hakela munhu loyi a holaku ku a endla ntirho mandwezi and this thing yi vavisa ti-service provider to tala because mi kuma you have spent money and then u tirha ntirho ka government u fane u tlhe u yima normally you must get paid in 30 days yize yi tsutsuma ku voma 90 days wa yimele ku va u hakeriwa hi mhaka munhu loko mi ya va ri yini lo a hi nge mi nda follow up mi landzelerisa switori swa kona swi va swi tele ngopfu I'm talking to you now kuna department ya yi-1 a na ha kumi ntirho because of that and se a ni nghena a swikweletini ni fanele a ni lombe mali ku va ni tirha loko ni ya ni ya questiona va ku hi swi ya ka swimanimani okay ni kombela contact ya swimanimani ni twisisa no Poppy Act a yi pfumeli a nga kona ntirhweni u le xikolweni le ku tsaleni mandwele mi tshama mi ke mi kuma lot of excuses mandwele it even swi tsutsuma swi ze swi fika na ku va mi kuma quotation quotation yinene leyiwani mi fane mi hakela ku va mi nyikiwa quotation ku mi kuma order mi fane mi hakela so haka tikanyana man and kuna van'wani I think a ni swi tivi ku i ndlala kumbe i vugridi ku na van'wani se sweswo swi endleriwa mali a ka ha ri na mhaka ku service service ka vaakatiko yi deliver njhani mantwezi as long as vona va tikumele mali it's fine ya i makwanga yalawo hey makwanga matele man o ka hi nga tiku hi nga swi endlisa ku yini and leswi tlhela ku swi hlupha i ku loko se mi ya fika ka xiyimo xa ku se va vhe va mi blacklist va ku aloyi hi nga ha n'wi niki ntirho hi ku endla leswi naswona ma swi vona ku swi va swi nga ha ri kahle se hi ta hi heta i ya ka va n'wi xivutiso lexa xo if you can't beat them you just join them mama a ya ha nandziki na mali ya kona loko se u yi kumile ku wa swi tiva ku a wu endlangi leswinene ma swi vona ni mi twile buti wa mina okay ni khenseli buti wa mina khensa swi matwa ku hi le ku hlanganeni na swiphiqo swa njhani ene va votiwa phela vanhu valava hayi na sweswi loko ni nga ni vulavula hayi ta vulavula ta heta a va votiwa vanhu valava mi submitile mi kha mi nga kumi nchumu hi mhaka ku n'wami
a mi bi tingwenya ti tlela hi a jikajika ku na tingwenya ri yexe ti fane ku ti biwa ka yini 0860002543 tirhisana mathevela tprs abc.co.za nte ku nga ri khale Ike Ngobeni ta nghena a mi tisela nongonoko dzumba na mina ivi kusuka kwalano xipano xa 326 ku nga khoma ndlela va ta na n'wina va famba hi leswiya loko ha ya mahlweni na ANC ha to rila tikhuruku vanhu hi tate tithege sweswi Mabhazi ku hava na mali ku khandiya thekisi na yona ku hava futhi swona mfumo lowu a wu vuyeli a valungwini amen exahumba himpela ma swi lava sweswo putpet mara sports center liya lexiya xa le 14B ka homu ku endleka yini hi xona a hi tivi ku endleka yini tlhelani wa le vuhehli ku endleka yini hi byeleni hi ta kota ku vona ku mi lava ku hi languta hi tlhelo i ri mara sports center lexiya xa ka homu 14B ku endleka yini a ni tivi a mi vula yini sesi wa mina mhaka yo ba tingwenya ingaku yi famba mahlweni la tikweni muhaxi emahani roni wa le ka makona 0860002543 se i swin'wana swa leswi kumbexana tanihi rixaka hi faneke hi swi twa ku endleka yini hi ndlela yaleyo ni le ku languteni ni ti vutisa ku hi mpelampela ho lava ku hanya vutomi bya ku va ku kha ku buwa tingwenya ku buwa mati ku tingwenya ti tlela kumbe swi ta hampela swi fambisa sweswi ku va ku buwa to tingwenya thwi ku nga ha biwi mati se ku vhe ku landziwa to tingwenya ti ya biziwa ku ti tlela hikuva a ni hi swo swa tiko ri no tola u komba ku hi fike makumu ka ku Afrika wa vulavula ka mukana lona FM a humerisiwe ncindani Eric Mabhazi mina ni khalanga Pat Matebula n'wana risimata wa jimo xitlhango mo xingeritana wa cecera makunele wa ndandadzi sesi wa mina i tixivongo lexi a ni xi hlayi swona se ni fanele ni ya languta laha sirapapa va nga ni tsalela kona ku xivongo xa ka hina hi lexi ve ri ni tlula vanhu vo tala laha ve ri ku na van'wana va xihlomulo a ni fanele na vona va katsa va xitlhangoma na va ni fanele va katsa se ni ta ni ya yi languta kahle kumbexani va pfalaka tindlela matamata ni dlaya hi fenya leswiya a min'wexe kwalano swi fana na mina ne ko va kumbexani mo landahani va ta mi byela loko mi nga ha ri hava haritsi swi fana na mina loko ni xi hlaya ni fika laya ka n'wantenya ni tlula lavo tala lavawani ni ya kambe hi ku la ni helela kona ku ri ndza ni hetelela ni ya fika kun'wana laha ni hetelela ku ni ku i thambule nyoka ni mathambuzi wawona kumbexani ko ni tsakisa ngopfu laha ka ku ri ku na rhambu ra nyoka xikarhi mara a ni ene ku ve nyoka vhele yona hi ntumbuluko yi hava rhambu sweswo ne swo tiva hi muyevuri mara a ni la ta ku hi kalanga tolo Dr. Nandipha va lava beyila na namuntlha va hi lava va hi lava na minduku va ta vuya hi ti 11 na ti 12 a va nyikiwi beyili michako va ta tsutsuma a va ri Tanzania no ni vula ku mi n'wi kombe ku na hambi wo tsutsuma hi ta ku hayi